mu minota 525,600 ufite muri uyu mwaka mpamwo mike cyane wumva ibi bintu. A world of stories. Dore byose ndabihindura bisha. Andika kuko aya magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Andika aya magambo kuko n'ayo kwizerwa ari ay'ukuri. Mu byahishuwe 21:5 bisubiremo. Fata ikaramu, niba wicaye ugiye kureba iki kiganiro wicare utuze. Ushaka aho wandika kugira ngo ibyo tugiye kuganira bize kukugirira umumaro. Ngiye kuguha imirongo imwe muri Bibiliya ishobora kugufasha cyangwa izagufasha. Tugiye kuba tuganira ku mirongo izagufasha kugenda muri uyu mwaka neza. Happy New Year, kwifurije umwaka musha muhire kandi Imana ikugenera ibigukwiye. Imirongo tugiye kuganira nizo gufasha nimbura umwizeramana kugira ngo customizing uyu mwaka. Uyu mwaka njewe nawise ngo ucustomizinge uko ushaka. Ufate ku customizinga, sinzi uko tubyita mu Kinyamurenga, ariko ni nko kubaza ikintu ukagira uko wewe ugikeneye, ukakigira uko ukeneye. Uyu mwaka nuwawe, turacafite iminsi 365. Uyifate, uyibaze, uyishiremo. Izo page ziracyari empty, ziri gutyo. Ugende wandikamwe buri kintu uko ugikeneye. Andika kuko turaza kugenda ture mirongo myinshi. Nimba utabishoboye wewe usubira inyuma, nimba wumva urugenda atari urwawe, ariko ibi nzi ko hari nyirabyo nkurikiye, hari we ukeneye kuzumva, hari we ukeneye kugira uyu mwaka wawe, hari we ukeneye ko uyu mwaka uzawukoramo byinshi. Tuzakenera iki rero? Nico tugiye kwifashisha. Ibyo tugiye kurebera hamwe kugira ngo tujane muri uyu mwaka. Hagati aho ndabashimiye cyane, mbifurije umwaka musha, mbashimira kubw'ubufatanye, kubw'ineza yanyu, kubw'urukundo wabanye namwe. Mwaradufashije, mwaradusunitse, mwaradufuelinze, mbese mwatubereye nka essence idutwara kugira ngo dukomeze tugende kandi dukomeze dukore n'imbaraga. Rero njewe n'umuryango wanje mvuga ni umugore n'abana banje, ndabashimiye, mbifurije amahoro ava ku Mana, mbifurije imigisha. Njewe na team ya Afrimedia nyoboye turabashimira, turagushimira wowe kugira ngo Imana ikomeze kugenera ibigukwiye. Wowe rero muryango wa Afrimedia mugari, twese hamwe tukagira umuryango wa Afrimedia ubu tugeze mu 104 kubera ko twese twafatanyirije hamwe nuko Imana yabikoze. Munyemerere mbere yuko twinjira muri iki kiganiro nshimira abantu 5. Navuze 5 kubera ko nibo top commentators kuri Afrimedia mbese muri uyu mwaka turangije, n'abantu babanye natwe. Hari witwa Come to Jesus, uyu ndamurekoganiza rwose, ishimwe kude chapeau. Uyu nguyu yagira imitima ihoraho kuri YouTube yabigize neza. Ubu nyine sigaye nakwereka iranking aba bantu nkuko ngiye kubasoma. Hari uwitwa Mico Ngirabakunzi, uyu muntu ntaza siba gukomanta. Iyo mwanditse biratunezeza, biradufasha. Comment yanyu izigira ico isobanura, tukavuga ngo se hari uwabonye ibyo twakoze. Yes, iyo yabibonye rero ukagira ico wandika igitekerezo cawe, ico dukosora, ntabwo tugoye. Mu gihe mwatugiriye inama yawe rero ziyandika muri comment. Nibiba byiza uri reaching out, muri mwebwe hari abagiye bari reaching out bakandika kuri WhatsApp bagagira gute, turabashimiye. Hari witwa umukunzi Lili, comment zawe turazibona umunsi ku munsi, tuba turi kumwe. Ni umuryango mwiza, mwebwe mu muryango mwiza. Yego tego rwose uri ku murongo w'imbere. Afrimedia kude chapeau, turababona umunsi ku munsi. Mudasumbwa, aba ni abantu muri imbere cyane kuri Afrimedia, mwicaye ku ndaraza z'imbere. Niho muri turabakurikirana. Mary Wanjiku, uwo ni bonus, nawe niwe number 6. Murumva ko aya mazina na muntu w'umunyakenya, ariko aza commentinga hariya, aza dukurikira, ni inshuti yacu, aratubona. Ndabashimiye mwese. Wewe ntavuze suko ntakubona,
si uko ntakuzi, ariko abo ngabo nari mfashe batanu kugira ngo dukore ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ngiye kuba ndi kumwe namwe njewe njenyine na Mwuka Wera nawe, ubundi tumanuke muri iki kiganiro uko Imana ikidushoboza. Customizinga uyu mwaka ubyibuke ko customizinga according to your need, bikurikiranye n'ibyifuzo byawe, uyu mwaka ugire uwawe. Nabyise ngo ni urugendo rutunyuza mu migisha, ni verses cyangwa se Bible verses zidufasha kugenda tugira uyu mwaka uko dushaka. Ni ukuvuga ngo Imana ituyoboremo mu masezerano y'Imana, imigisha yayo, muri guidance cyangwa se mu buyobozi bwayo, bitwereka kubaho kwayo no gukora kwayo mu buzima bwacu. Dutangirire, narimvuze igice cya mbere cyangwa aho narimvuze ngo nabyise ngo ni promise of the new beginning, cyangwa se ni amasezerano y'itangiriro risha, ni ugutangira gusha. Mu byahishuwe ibice 21:5 niho twari duhereye turavuga ngo dore byose ndabihindura bisha. Andika, bisubiyemo kugira ngo ufate ikaramu, niyo mpamvu nsubiye muri uyu murongo. Andika, kuko aya magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Nari ngutegereje ngo ufate ikaramu, ureba agakayi, ubundi uba uri kunota, kuko nibitaba ibyo tuza kwinjoyinga ikiganiro, uragenda ustopinga, uhagarika, uja kureba, uja gusoma, uja kugira gute. Ibyiza ni uko ufata agakaramu kaza wandika, ukanota, tugakomeza tujanirana. Uyu murongo utwibutsa imbaraga z'Imana, utwibutsa imbaraga z'Imana zo guhindura, zo gutransforminga ibintu byari bishaje ikabigira bisha mu buzima bwacu. Kabiri, turatangirira mu kubara amahoro y'Imana. Imana iduha amahoro n'uburinzi bwayo. Mu kubara ibice 6 umurongo wa 24-26 iduha ishusho. Uyu murongo uduha ishusho y'urukundo rw'Imana, uburinzi n'amahoro biva ku Mana. Imana izakurinde mu nzira, izakurinde mu byo ukora, izabane nawe. Haravuga ngo Uwiteka aguha umugisha, akurinde. Uwiteka akumurikishirize mu maso he, akugirire neza. Uwiteka kurebe neza, aguha amahoro. Typing amen aho hasi kuwizeye cyangwa se wumvishe. Type amen muri comment. Imigisha Imana iduha n'ubwugamo. Imigisha Imana iduha n'ubwugamo tuboneramwe amahoro. Imigisha Imana itanga kuri wowe ikubere nk'umwivuri, shelde, mbese ituyiboneramwe amahoro kubera ko iyiduha. Ni imigisha yaduhaye. Gatatu, ni plan of our future, cyangwa se utegura ejo hacu hazaza. Ni utegura, ni upanga, niwe uplaninga ejo hacu hazaza. Ubwo twinjira mu mwaka tutazi iminsi, tutazi kirimo, future ntituzi ciduhishiye, ntabwo tubizi. Yeremiya akomeza tubwira muri 29 umurongo wa 11 utwibutsa divine plans, God's plans, imbaraga cyangwa se imipango Imana idufitiye. God's divine plan kuri wowe. No kuvuga ngo Imana igufitiye imigambi myiza y'ijuru. Ijuru ridufitiye imigambi myiza. Haravuga ngo erega nzibyo nibwira nzabagirira na mahoro, si bibi, kugira ngo mbare mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ni Uwiteka avuga. Nzibyo nibwira nzabagirira na mahoro, si bibi. Mu gihe cyangwa irente twizere ko Imana ibidufitiye imigambi myiza. Mu gihe ubona bidakunda, mu gihe cyangwa irente Imana igufiteho imigambi myiza, izerere mu Mana. Mu gihe byanze, muri situation ikomeye, uyu munsi turi mu mwaka musha, ariko hagati you never know, tuzi kizaba, tuzi uko bigenda. Izere ko Imana igufiteho imigambi myiza. No kugira ngo uyu mwaka tugire uwacu twifashishije iby'Imana itubwira, amasezerano yayo, ibyitwizeza
kubana natwe umunsi ku munsi. Nari mvuze ngo numara kumva ko wa planinze wowe, ariko hari plana wa future yacu, hari plana wa future cyangwa se ejo heza hacu. Hari umuntu upanga ejo hacu kuruta uko twe tubipanga, nubwo natwe twapanze. Tugenda rero mu rugendo, twamaze kwizera, twamaze kumva ko dufite uwadupangiye, twamaze kumwiyegamiza, uzabibuka gusenga. Aduhamagarira gusenga, kandi aduhamagarira gusenga. Dukeneye impamba mu rugendo, dukeneye kuba dufite agacuma ko kugira ngo unywe amazi. Dukeneye gusenga. Yeremiya n'ubundi 29:12 atangira twibutsa ati, kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanje nzabumvira. Iyo ni Imana igusezeranya, ntabwo ari Gabi. Nijuri kubigusomera, ariko ni Imana igusezeranya. Ibyo bifata ubigira ibyawe. Type amen. Kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanje nzabumvira. Uzawibuka gusenga mu gihe cyangwa irente. Iyo niyo mpamba, iyo niyo mpamba y'urugendo, niko gacuma k'amazi kadufasha kugira ngo tugende mu rugendo rwacu tumeze neza. Ahangaha Imana itwibutsa kugira ngo nidusenga imitima yacu biri pure, ibe yera, ariko uko tumeze kose Imana irabizi. Buri Imana ntaco twoyihisha, irabizi. Iyo tuyisenze rero iratwumva, iradusubiza, kandi ikatwiyegereza. Kubaho kwayo muri twebwe ukaba muri twe, kubera ko twasenze. 5, izerere mu Mana. Izerere muri director w'ubuzima bwawe. Izerere muri director, not Gabi, director w'ubuzima bwawe. Niba mutwe nabyise wenda, ariko uzumve gutyo, ni trust in the director of your path, cyangwa se intambwe zawe ukugenda. Zawizera ko hari director uyobora intambwe zawe, hari uzi uyobora intambwe zawe iyo utambuka, iyo uhagarara ntugwe, hari director ubiyobora. Atari uyobora ibiganiro n'amafoto hano muri Afrimedia. Nkuko nanje mpari, hari undi uyobora ubuzima bwawe. Uwo niwe ndi kukubwira muri aka kanya. Urugendo rw'ubuzima rimwe na rimwe rudusaba kwizera, rudusaba kugira kwizera. Ari nabyo umwami Salomo agarukaho, adusaba kugira courage mu buzima, adusaba kugira courage no kwiyegamiza cyangwa kwegamira Imana. Mu Migani ibice 3:5 kugera kuri 6 haravuga ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azaja kuyobora inzira unyuramo. Ukeneye courage, ariko nanone wibuke ko hari direct uyobora intambwe zawe. Nizo zugeraho byanze, uza wibuka ko Salomo yabivuze mu Migani 3:5 kuri 6. Mbese uyu murongo ushatse kutwereka ko twiyegamira Imana, twiyegamiza Imana, ibyacu zose tubishire hehe? Muri director w'ubuzima w'urugendo. Umwemere, wumve ko ari uwawe, umugire uwawe. 6, twishimire mu maso hayo. Twishimire mu maso hayo. Imana yacu ni Imana twaye tuvuga. Umwanditsi wa Zaburi adutumira cyangwa se twingingira kugira ngo tunezererwe mu Mana. Zaburi 37:4 haravuga ngo kandi wishimire Uwiteka, nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Wishimire Uwiteka, nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Delight in the Lord. Izo ngibyo uzubyibuka ugeze aho ucitse intege, bigiye kugenda gute, ibuka kugira ngo ushime, wishime. Ni nako Bibiliya n'ubundi tubwira. Ibi si byanje,
ni ibyayo, ni amasezerano navuze, ni amasezerano yayo y'Imana iguha, ikuyobora, ikurinda, ibana nawe. Niba utanemera Imana, uzusoma Bibiliya kugira ngo ube motivated, ko ni igitabo cy'ubwenge ciza, ariko abagisoma ko tucemera, natwe turakomeza tukacemera gutyo. Buri nkuru cyangwa se buri story ikomeye cyangwa se ifite imbaraga igira na conflict, igira n'ibicantege, igira ibiyirwanya. Nti wowe ikintu runaka, nti wowe umuntu ukomeye utagize ibikurwanya, nti wogera kubikomeye utagize ibikurwanya, ariko stay courageous. Muri Yesaya bitwibutsa 41 umurongo wa 10, mbese atwibutsa intwari yacu, atwibutsa intwari yacu ikomeye ihora iruhande rwacu, atwibutsa ko dufite intwari ikomeye iguhora iruhande, ibana nawe, ikuyobora mu byo ubamo byose. Reka tuhasome. Tutinye kuko ndi kumwe nawe, tuhagarika umutima kuko ndi Imana yawe, nzagukomeza, nzagutabara, ndetse nzagushigikira n'ukuboko kwanje kw'iburyo kukiranuka. Tutinye kubera ko ufite intwari iruhande rwawe igukomeza iyo byanze, ibana nawe, ikanabigorora kubera ko uri kumwe nayo. Iri ni isezerano rikomeye ry'uko Imana ihagararana natwe muri buri situation. Umwanditsi wa New Beginning cyangwa se w'itangiriro risha 8, umwanditsi w'itangiriro risha, nta story, kubera ko tuvuga story ndagenda nyigaruramo, nta story iguma muri past, zose bija ku mugaragaro, bishirwa hagaragara, birahinduka, bikaba bisha, bikaba Imana ikabiduhindurira. Muri Yesaya 43:18 ku 19, Imana itwibutsa kwembracinga niyo chapters cyangwa se kwembracinga chapitre nshasha, new chapters mu buzima bwawe. Haravuga ngo ibyakera ntimubyibuke, kandi ibyashize mwe kubyitaho, dore ngiye gukora ikintu gisha, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Ni ikibazo ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Igiye gukora ikintu gisha mu buzima bwawe, igiye gukora ikintu gisha mu buzima bwawe, igiye kwandika amateka masha, igiye kuguhindurira izina, igiye kukwita andi mazina. Wenda huri bakwisa yandi, situation urimwo bakwisa andi mazina, muri societe tubamwo batwita amazina, ariko Imana hano idusezeranyije ko igiye kwandika chapitre nshasha kuri wowe, igiye kutwandikira indi chapter, embracinga rero new beginning. Tumuvinga rero forward cyangwa se tukomeza, ibuka ko Imana itwibutsa cyangwa se duhamagarira kwibagirwa hashize tugasingira itangiriro risha. Iduhamagarira kwibagirwa kugira ngo twibagirwa hashize, turekogonize, tumenye imirimo yayo ikomeye mu buzima bwacu n'imbaraga mu rugendo. Imana duhamagarira n'ubundi kugira courage, twari tubavuye haruguru, ariko kugira imbaraga, strength mu rugendo. Mu gutegeka kwa 2:31 haravuga ngo mukomere, mushikame, ntimutinye, ntimubakukire imitima, kuko Uwiteka Imana yawe ubwayo izakuja imbere, tizagusiga, tizaguhana. Vuga ngo amen, gitayipinge muri comment. Mukomere, mushikame, ntimubatinye. Abantu bacu muri ku rugamba, abantu bacu murwana, abantu bacu muhatana, twirwaneho. Ibi ngibi no kwirwanaho, irwaneho n'ubundi mu buzima bwose bubaho. Abari ku rugamba haravuga ngo mukomere, mushikame, ntimubatinye, irinda ribatuye.
mukomere mushikame ntimubatinye ntimubakukira imitima kuko Uwiteka Imana yawe ubwayo izakuja imbere ntizagusiga ntizaguhana. Ni muri buri challenge Imana itwibutsa ko ihari, idukomeza, itubera inkomezi, iduha imbaraga, iduha courage zo gukomeza kubaho mu gihe gikomeye, itwemeza ko tugomba gukomeza kubaho, iduha rezo yo gukomeza kubaho. Ntirekeraho, ntiguha inkomezi gusa, irana providing. God's provision. Imana idusezeranya kuduha, navyise ngo the giver of all good things. Ni Imana itanga ibyiza byose. Iyo Mana n'ubundi idukomeza, ibana natwe, idukorera ibyo byose twavuze. Nimba hari ugereye, subira inyuma, nimba utumvise ibibanza nabyo utangirane natwe. Iyo Mana idukomeza, irana providinga, iduha provision, iduha ibidukwiriye, ibyo dukeneye kugira ngo dukomeze kubaho, irabiduha, biri unlimited. Mu Bakorinto ba kabiri 9:8 iduha, iraturiye washualinga, mbese yongera kudusezeranya, kuduhamiriza, reassure kuko niko bimeze. Kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mufite ibibahagije muri byose. Katwasubiremo, wumvi iyo reassurance Imana iguha. Kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mufite ibibahagije muri byose. Ni God's provision, iri abundant. Mbese ubuntu bwayo burenze ubwo dutekereza, burenze ubwo dushobora kubonesha amaso. N'ubundi Imana itugenera byinshi. Ni imbaraga mu ntege nke, itubera imbaraga mu ntege nke. Itubera imbaraga mu ntege nke. Nukuvuga mu ntege nke zacu Imana iziza nk'inkomezi, iziza ishiramwe imbaraga kandi ziri perfect. Ivyo Imana yagiyemwo biba byuzuye, tukumva dukomeye. Abakorinto ba kabiri 12:9 nuko nzanezerwa cyane kwirata intege nke zanje ngo imbaraga za Kristo zinzeho. Nzanezerwa cyane kwirata intege nke zanje kugira ngo imbaraga za Kristo zinzeho. Mu ntege nke zawe niho Kristo agaragarira. Pahoro muri iki gice cya 12 yashakaga kwirata Kristo kuruta kwirata ibindi byo aribyo byose. Imbaraga, ubuntu bw'Imana buramuhagije, niko Imana yamubwiye ngo Pahoro ubuntu bwanje buraguhagije. Nawe akanezererwa kwirata izo mbaraga za Kristo ziri muri we kuruta uko we yo kwirata. 11 nuguhindurwa basha n'ibyiringiro bisha. Mu gihe byanze, mu gihe wumvaga intege zashize, mu gihe wumvaga ugeze ku gikuta, ubuzima bukugejeje ku gikuta aho bidashoboka, hariho ibyiringiro bya renew, hariho ibyiringiro byo kubundi muntu. Muri Yesaya 40:29 kugeza nko kuri 30 uze kuhasoma. Niyo iyi ntege abarambiwe kandi utibashije imwongeramwe imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Komeza usome ico gice. Imana itwongeramwe imbaraga mu gihe c'intege nke. Imana iduha imbaraga, itwongeramwe imbaraga mu gihe c'intege nke, ikaduha energy zo gusura guhaguruka. Ntabwo tugwa rwose ngo iyo nguye bamzuse. Yewe mbese Satani ntunyishime hejuru, wa mwanzi wanje we ntunyishime hejuru, ngo kuko iyo nguye mbamzutse.
tukagwa iteka ryose cyangwa ngo ugwe urambarare. Zugwa wibuke ko hari Imana iguhagurutsa mu mwijima, hari Imana igukomeza, hari Imana ikubera urumuri. Zuzumva gutyo. Muri Zaburi 91:1, uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu c'ishobora byose. Protection. Imana iduha protection, iduha uburinzi. Uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu c'isumba byose. Tube mu Mana dushikamye, twumva ko tugomba kuba turimo. Joy cyangwa se kwishimira imirimo Imana ikora. Zaburi 90:15, utwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo n'imyaka twaboneyemo ibyago. Twishimishe ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo n'imyaka twaboneyemo ibyago. Imana irashobora kukwishimisha, irashobora kugushimisha, irashobora kuguha ibirenze. Nimba warababaye muri 2024, umva ko 2025 uyari umurongo wawe. Zaburi 90:15. Imana irashobora kugushimisha biruta igihe wababaye, irashobora kuguha ibyiringiro biruta. Imana irestoringa umunezero wacu. Nubwo ibihe biba byabaye bikomeye, biba byatugezeho bikomeye, ariko irasubira ikaduhindura abasha, ikaduhindurira umunezero musha. Imigisha y'Imana mu mirimo dukora. Ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu bube kuri twe, kandi udukomereze imirimo y'intoki zacu. Nuko imirimo y'intoki zacu uyikomeze. Kansubiremo. Imana ibe mu mirimo yawe, Imana ibe mu byo ukora, Imana ibe mu kazi kawe. Ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu bube kuri twe, kandi udukomereze imirimo y'intoke zacu. Udukomereze imirimo y'intoke zacu. Iyihe assurance, iyasire imirimo cyangwa se akazi kawe. Nuko imirimo y'intoke zacu uyikomeze. Affirmation. Turakora rimwe na rimwe tukumva ducitse intege, tukumva biranze, ariko zushira mu Imana uzumva ko bikunda. Imigisha ya generation 15. Blessings of generation. Blessing of generation. Generation izindi Imana ikomeza kubana natwe. Izagukunda, iguha umugisha, ikugwize. Ibi bintu bigira ibyawe. Izagukunda wowe unkurikiye, iguha umugisha, ikugwize, kandi imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe, imyaka y'impeke yawe na vino yawe n'amavuta ya elayo yawe. Imana ikugwize. Kugwize muri 2025. Kuri ubyaro ni matari gufite, izo wari woroye byaguke, business zawe zaguke, iguha imigisha, ikwagurira imbago. Imana yawe izagukunda, ikugwize muri uyu mwaka, kandi kugwiriza ibyawe. Imivure yawe ihore yuzuye, ibigega byawe bihore byuzuye, ntugire inzara. Nimba warayigize 2024, iyo nzara Imana yawe izayikumara. Wumve ko ari ibyawe, wizeye, ugize kwizera ko Imana ibiduha, kuko niyo ibiduha. Kuba yemera, ubwo batayemera nabo bafite ubundi ikundi bemera. Ibi ngibi bigira ibyawe. No gutegeka kwa 2:7-13 mpabibutse. Abaroma 8 ni igice nkunda cyane. Iyi ni bonus. Abaroma 8:26.
nanone ni ukurinyuwinga, ni guhindurwa basha no guhabwa imbaraga muri mwuka wera. Uko niko umwuka dufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Nusenga za wibuka ko ufite mwuka wera. Uyu nguyu nzamugarukaho ikindi gihe. Abantu bafata mwuka wera nko amanukira mu rusengero, mwuka wera turabana. Ubu n'ubu ndi kuri mikoro, ndi kumwe nawe. Ubu nyine unkurikiye, mwuka wera turi kumwe. Yo kuganiriza, yo kubwira, ni uri kukumvisha ibyo ndi kuvuga. Ni uri kugusobanurira ibyo ntavuze neza. Ntiyumva ibyo nteshagujwe, ukumva ibyo nashakaga kuvuga. Ntiyumva ibyo mvuze nabi, akagusobanurira ibindi. Mwuka wera abana natwe, kandi ntabana natwe gusa. Azanaje imbere y'Imana agasobanura ibyo tutazi kuvuga neza imbere y'Imana. Mwuka wera umwakire kandi abane nawe muri 2025. Kadusubiremo kino gice. Uko niko n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. Akira mwuka wera, abane nawe iminsi yose. Azagufasha. Niko Bible bitubwira ko azatubera umufasha. Ni umufasha wawe, ubana nawe iminsi yose. Ariko rimwe ushobora kuba ufite ikibazo, wewe nimba utamubona, cuko utazi ko muri kumwe n'umufasha, ukaza ukora wenyine. Ntumubaze ati se mwuka wera bimeze gute? Mbwira amakuru, ni gute bimeze? Nkora iki? Iyi mikoro ko yananiye gutera, nyitere gute? Mwuka wera azadufasha mu buzima bwacu bwose. Aduha imbaraga mu ntege nke zacu, akatwongerera, ibyari bitunaniye akabigira byiza. Ibyari bitugoye akabitunganya, akabigorora. Ngusubiriyemo ngo akira mwuka wera. Andika ngo amen, I receive. Akira rwose. Uyu mwaka inkuru yawe izaba iyihe? Inkuru yawe wumva izaba iyihe? Wumva inkuru yawe umwaka ushize uzaba ari iyihe nkuru? Uzaba ari iyihe nkuru? Tangira uyandika ubu nyine. Reka bibe kimwe mu kwizera. Reka bizabe kimwe, ibizaba inkuru yo ko wizeye, izaba y'ubutwari n'umunezero, ushinze imizi mu masezerano adahinduka y'Imana. Iyi nkuru yawe reka izaba iyo kwizera, y'ubutwari, guhatana, kurwana, kugira gute, kugira ngo bikunde aho byari byanze usubire ku isoko. Numara uzaba ufite umunezero ushinze imizi mu bumana. Imana ibagirire neza kandi biteho, ikomeze kubagwiriza ibyanyu. Icyo nsorejeho nabahaye nka bonus, kikwibutse kugira ngo arico ujana Abaroma 8:26. Mwuka wera umwakire, umugire umufasha, umugire uwawe, abane nawe iminsi yose, akuyobore, agufashe mu byo ukora bya buri munsi. Niwe udufasha kudakora amakosa, niwe uturinda akatuhanira, ngo aduhanira gukiranuka. Iyo twakosheje tuza twibuka kuko turi kumwe nawe kandi ntumubabaze. Ni inshuti yawe rero mubana mu rugendo. Imana ikurinde muri 2025. Happy New Year, happy new journey. Uru ni urugendo rusha dutangiye, reka ruzabe urwo kwizera no kubona ibyo twizeye. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Mwari kumwe na Director Gabi. Ibyacu nakagaruka, tugiye kubategurira ibintu byinshi rero dutangire tubibahe. Akangaka karuko kugira ngo twihe imbaraga, twumve ko bishoboka. Uwarucitse intege, uwarutentebukiwe, amaboko yaratentebukiwe, Imana yakomeze kugira ngo nawe uhaguruke. Ntabwo ari kera, ntabwo urakereza. Tangira ubu nyine. Customizing uyu mwaka. Ciao ciao.